الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل الحلال والحرام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، فأيها الأحبة، تبتم جميعا وتاب منساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استعين به أعان، وإذا استغفر به غفر، أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو به أعلم منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawo en yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wi'eteɗo Allah, taguɗo en waɗi en julɓe, waɗi en bani adam. O newnani en yen fottu hande kadi e nde nyalande ɓurde teddude e nyalaɗe, ɗum ko nyalande juma. ɓawo o newnande en juma feƴƴuɗo, woodi julnoɓe juma feƴƴuɗo hara hande ɓe julari. pellet buy juulay hande kadi hara juuloyta ko arata. Yo Allah tawnu en e juuloyeyɓe ɓen kadi ko arata. ɓawo ɗum ɗo siɓɓe julɓe, ka hoore mimbaru ɗo, mimbaru mo Allah subhanahu wa ta'ala on teddini, miɗo torora mo inɗe makko ɗen fou e sifaji makko ɗin fou e inde makko ɓurde mawnude nden, tawata pellet so tororama nde o jaabinay, so insinorama nde kadi o yaafoto, kala ko o ɗaɓɓirande pellet o jaɓay. Yo Allah ho ndikkin kala nawnɗo julɗo. Yo Allah ittan kala jogiiɗo ande makko. Yo Allah yaafo kala faatiɗo julɗo. Yo Allah huntan kala mo haaju mum kali. En toriki Allah, yo Allah yaafo mawɓe meɗen. Mo be ko andi ko faala ko Allah andi ko moƴƴani mo. Kala ko moƴƴani en adna e laakara, yo Allah okku en ɗum ɗo. Mi toriki Allah, mi torora mo inde ɓurde mawnude nden, innetende ismuhul azam. So tororama nde o jaabinay, toriki Allah, yo Allah hon solnam ɓiɓɓe lagine. Mi toriki Allah, yo Allah ɓantu tooñe ɗen e hoore leydi lagine wondude e dendagal leyde julɓe. Yo Allah okkore lamɓe fewɓe, nunɗuɓe, huloɓe Allah. Enen kadi yo Allah waɗu e laamateri fewundi, nunɗundi, hulodi Allah, yiɗuɓe lagine, yiɗani lagine e ɓiɓɓe lagine fop, ya rabbal alamin. ɓawo ɗum ɗon, musidɓe meɗen, hino yaltika meɗen hino dogi. Siga no buye meɗen dogiri, no yehi ɗaɓɓoygol gurdam moƴƴan, hiɓe e hoore laawi, hiɓe kalori cenɗe fo, noneji e sonja, noneji e lette e tampereji, wallahi ala ko ɓe ala heɓude e muɗum. Hakkunde duhiɓe e suddiɓe, moko baɓe e sewɓe, hay e boboɓe hiɗe yiide ko woni e feƴƴude kon. Yaltinari ɓe sina sabu lorra e sonja, wallahi summa wallahi goɗɗo dogata ɓuttu. Ka yiɗa goɗɗo dogi wo andu jam ala ɗon. ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah lumbimɓe hoore jam moƴƴere. Ko ɓuri handude e du'anede fof ko neɗɗo majjuɗo. Ko ɓuri handude e du'anede fof ko neɗɗo maapiɗo. Ko ɓuri handude e du'anede fof ko aadem ɓoyliɗo. Sabuna si ɓeeɗo feewi, haray tigi on en feewirama. Si ɓeeɗo feewari, haray enen kadi en heɓi ko wiyete kon sonja. Yo Allah feƴƴimɓe hoore jam moƴƴere, ko ɓe yehi kon ɗaɓɓoygol kadi yo Allah o ngokkorɓe. Ko ɗum ɗo wawɗen toranade ɓe, wona huɗugol, wona yennugol. Si tawi mawɓe makay womo heɓari ko faala, koko faalaga ko woni ko heɓata. Joni noon si tawi faale on hiɗen andi ko woni ton kon, ko torotoɗen Allah ko yallah on feƴƴimɓe hara ɓe luttare e nder muɗum.
ya rabbal alamin. Ɓawo ɗum ɗon hutuba meɗen on hande inchallah himo yiilo ɗaɓɓu ka tawoya jango. Konguɗi nayi mi falte yemmandi to e nder hutuba on bi isnillahi taala. Ɓe wi'i wa man lam yubali bi ayi babin yaakulu min halalin aw haramin lam yubali llahu min ayi abwabi nari adkhalahu yawma alqiyama. Toɓɓere ara nder ko ɓuri fewtude fewno ɗo zamanu fewndi ɗon fewno ɗo tentini ene wonɓe wurde occident. Ɓeyni wo kala on mo suɓari, kala on mo hajaka, ka o nyamata ɗon, ko o ɓornoto kon, ko o yarata kon, ka o hoɗata ɗon, no dagi ma dagaki, kanko yo heɓu tun, yo conci labaɗi heɓo tun no ɗi heɓori o, yo nyamete heɓo tun no heɓori o, no jaram heɓo yo no an heɓori o, yo hoɗande moƴƴere heɓo no hoɗori o, no mbaɓɓateri moƴƴiri heɓo no heɓori o suɓari no dagi ma no harmi wo Allah kadi suɓata e dambuɗe yiite ɗen ngal meƴƴiroytamo yawmal qiyama. Tori Allah yo Allah dandu en. Ɗum ɗo ko ɓuri udditanade ko fuu kono tentini enen wuurɓe gaaɓen ka tawata fof no udditi. No udditani kadi neɗɗo tawata Allah no jarriborima ko wiyete kon ittere sonja e tampere. Karama kojo goto wi'i wo kadal faqru an yakuna kufran. Wo ko wiyete tampere wo eɓɓi ɗum nde wattata goɗɗo kefeero wonde hiɗa sonjo ɓitto ha hewta nokkugo miijoɗa piiji kala ko miijote kon sina ko moƴƴi nadama e piiji waɗa ko a tawata a falanoka wadde kon watta ɗum non fof ko sonja e tampere e ɓittede. Yo Allah ittan en sonja ya rabbal alamin. Joni noon ɓeyni wo kala on mo suɓari dey ko nyamata kon e ko yarata kon e ko ɓornoto kon e ka waloto ɗon e ko waɗɗoto kon yo heɓo tun no moƴƴiri. Allah kadi suɓata dey e nder dambuɗe yiite ɗen fappu yawmal qiyama ka o naadiroyta on tigi. Hara ko en wattan hakkil moƴƴa hiɗen andi ko honno wurirɗen ɗo balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa ma'azira. Neɗɗo fof no andi hoore muɗum hiɗa andi ko honno wonɗa wurirde, hiɗa andi ko honno wonɗa ɗaɓɓirde. Hay si tawi a feññinani men goɗɗum mami feññinani on goɗɗum kono an tun e wonki hummakun si a weddige hiɗa andi ko honno wonɗa e ɗaɓɓirde, ko honno wonɗa e wurirde. Wonki hun ko haraka nder to hikun yuwa ma ton, hikun cukka ma ton, damir ma on, conscience ma on hino fela ma yenna ma ka nder ɓernde ton. No o yennirma non tawata a susata feññinde ko non andita pellette a weddoroyto non antun kadi ka nder qabru ma hara hay goto a wonda. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wo yatba'ul mayyitu thalath. Wo ko piiji tati woni ko ɗowtata fure ko non le woniri ko ahluhu wa maluhu wa amalu fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Wo si ɗiɗo tati non ɗowti on tigi wo ɗiɗiji ɗin ko beeɗi yilto, si ɗi yiltaki wo ɗi yiltete luttida e gotum ko tawata kun ɗon ku yiltotako ku yiltatake ko be yaadon. Ɓeygure ma nde wallahi nde ɗowtete, yiɓɓe e siɓɓe fappu ɗowtete, jawdi ma nin kadi ndi ɗowtete, golle maɗen kadi ɗowtama. Piiji ɗiɗi yilto ko honɗi woni ɗin ɓeygure ma nden yiɓɓe maɓen siɓɓe maɓe weldiɓɓen fappu yiltoto, jawdi ma nin kadi ndi yilto, luttida ka qabru ma an e golle maɗen ko gollunoɗa ko. Simi golliri yeeso mon ɗo fi yon jarnan yon weltanola yon sannan Abdallah no kelɗi wallahi haaɗi ɗo mi tawoyta ɗum ka nder qabru am, mi tawoyta ɗum yeeso joomi am. Kala wi'uɗo weltingol ko taga kon o heɓoyta joddi ngal gollal makko ɗon yeeso taguɗo o yawmal qiyama. Wallahi summa wallah. Kala ɗaɓɓuɗo weltingol ko taga kon o acci weltingol taguɗo on o heɓoyta joddi ngal gollal ɗon yeeso taguɗo on yawmal qiyama. Ɓe weltinnoɗa ɓe nga acci ɓe ga hande kadi lanni haaɗi ɗon. Jon non ɗo o inni wo kala on mo suɓari ka o nyamirta ɗon no dagi ma no harmi yo wonu tummi heɓi no heɓori o
ko fusugol hoore goɗɗo, tuƴƴina goɗɗo, wullina goɗɗo, ko tuma goɗɗo ɓiɗi wulli soñji ha hatti o ansi jala, wallahi summa wallahi nafatama imma ajilan aw ajila, ko yawa ma neɓa, kono wallahi a luttirta. Ndaare ko fewndi kon fewndo ɗo no gasa ko woni e feƴƴude ka meɗen feere ko e ñawoje ɗen no wawi wonande en misal. Arino e saayi on ɗo ɓaawo duuɓi sappo ado hande darnaɓe ɗo no lande hari ko ɓe fewjayno e nder leydi. Wallahi albaqa'u ko lillah, ko luttata wo ko luttata kon ko laamu Allah kan e ka diina ɗo kadi. Kala neɗɗo mantorɗo mi heɓi kami maaya, wallahi no yoni mantorgol, hara na mantorɗo mi heɓi kami wuura, accey ɗo yaha. Kono sa heɓi ka maaya ka tawya joomi ma, yimɓe juuluma juulama, walluma wallama, a tawoyi ton ka moƴƴi, ɓay goɗɗo o teddi o jaasi, so laatike fure ay hunde ala ko waɗe sina ko pubel. Sa ƴetti ɗo bananaru a hoɓinto a ñaami ha a gayni, ko woni nder ton kon ngol forowol ngol luttirɗa ɗon ala hay hunde ko ngol foti yo, ko bananaru ndu welunowo ala ko waɗa ɗum hande ga sina haygoy ga pubel. Bani adama on no mi darori ɗo ni yirɗon lan ɗo, hiɗen golli duɗe, hiɗon weltodirani, fodde mi fofangon no ƴawde ngo tippo. Singo taƴi ɗo joni mi yowtike ɗo mi yani ɗo, hay hunde ala ko wawan ɗon lan sina darangol lan gayka. O dolo ko mi ɓorni ɗo on itta mo hayu, haray mi handa e makko yaadugol makko ka gabro. Wallahi summa wallahi on itta mo. E yiyari ha hande usuri ɗo yaɗo e baseru labandu. Komi yadata kon, komi golluno kon, ko ɗum mi yadata ton. On foppo yiltoto hande gadi. Yurminol lan ɗo balɗe tati et la vie continue. Mi andi tawi ɗo yo Allah yafano en amiru meɗen Usta Suhnoun. Ɓe faati ɗo lewru timmundu yimɓe taƴodirare, deƴƴino ka deƴƴare, wallahi deƴƴino. En walliɓe ha ɓe hewtoyi galle maɓɓe sakkitore ɗen, hande hiɓe waali hiɓe deƴi. Yo Allah taw hara hiɓe jam ya rabbal alamin. Enen kadi en fof ko ni yarata. Hari kala tumbodiral waɗagal ɗo si Usta Suhnoun tawaka haray hino ngakki hino manki. Présence maɓɓe on tun taw physiquement a taway taw tumbodiral ngal hingal jogui taw valeur, hingal jogui qima. Hande deƴƴino. Ɗum noon no hani wonande e leeso. Se ƴetti 2009 joginoɓe lagine 2009 ko wowleteno on say e hande wallahi en tawa hino serti. Bani adama on yo waɗu doyi o anda pellet ko luttata wo ko wiyete laamu Allah. Si ɗum noon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, karamo ko ɓen ɓe wi wa man ata khati'atuhu wa huwa yadhak, wa man ata khati'atahu wa huwa yadhak wo dakhala an-nar wa huwa yabki. Toɓɓere ɗiɗa ɓere nde ndeɗa yaha waɗoygol bakkatu waɗgol bone haray hiɗa welti, haray ɗa mari plaisir e waɗugol ngol. Wo kala non arɗo waɗugol bakkatu muɗum hara himo jala himo welti, wo dakhala an-nar wa huwa yabki, wo o naatoya yiite jahannama hara himo wullude. Ko ko wiyete plaisir bakkatu ko quelque chose de 2 à 3 minutes secondes. Hara plaisir on kullanni a waɗi bakkatu on a heɓi kon kullanni, batte bakkatu on lutta e ma plaisir on kullanni. Wallahi summa wallahi. Jon non kala wonɗo e wadde bakkatu fewno ɗon hiɗa welti, masha Allah ɗo timmi piiji ɗin fof, hara hiɗa andi ko honno heɓirɗa, ko honno ɗaɓɓirɗa. Pellet goɗɗo wulli ansi jalla, wo a naatoya yiite jahannama ngen hara hiɗa wulla. Ko ɓe Allah inni fal yadhaku qalila, wo yoɓe jalu gongel ni, wal yabku kathira, wo wallahi ɓe wullo e gay gonɗi juutuɗi yawmal qiyama. Yo Allah danne en tawaɓe ɓeɗo. Tati ɓeni wa man ata Allah wa huwa yabki dakhala aljanna wa huwa yadhak. Contraire oɗo, wa man ata Allah, kala ɗoftiɗo Allah, wa huwa yabki e hoore hara himo wulla hino sattanma, wallahi waɗugol moƴƴere nden foppo cheytani on gerday woni ko corps à corps, fiya waɗu ko moƴƴi o ɓeere faala e essay. Sa wali kadi fewno ɗo ka foti ɗo ya immo yo bugoɗa nde suddaɗo iya mema ndiyan ɗan salligoɗa fi juulol darɗe ɗi, ɗum ko probléme molnaɗo. Ko sa dartike moƴƴa si wawa immade sinani ngo jaɓata immoɗa ɗon. Joni noon wo sa wakkilike ɗum ɗon, wo a naatoya aljanna wo hara hiɗa jala hiɗa welti. Yo Allah waɗu en e ɓeɗo harnaɓe aramɓe ɓenda. Wa man ata Allah, wonɗo wo wonɗo ɗoftiɗo Allah, wa huwa yabki hara himo wulla, himo jogi sonja, mo jogi sattende,
ɓe inni wo dakhala aljanna anato ye aljanna wa huwa yadhak hara hiɗa jala hiɗa welti inna vraiment jaka batti mi wakkilino ko ɗum sinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki e hadis wo ala hay e goto sina o ninsoye yewmal qiyama sahabaɓen fof ɓe maƴi ngalɗini ɓe inni meɗen andi heferɓe ɓen ɓe ninsoye ko fi honɗum hannoɓe wona julɓe e minen julɓe ɓen kay min ninsoye yewmal qiyama nelaɗo sa sallam e maaki nam onon kadi on ninsoye wosi allah yoɓi to yima joddi aya goto mo janguɗa e nder ñallal ma subhanallahi goto mo wolɗa e nder ñallal ma astaghfirullah mo wolɗa goto e nder ñallal ma darɗe ɗiɗi ɗe heɓuɗa ɗe immiɗa nafuɗa jemma e nder jemma goto ma jokkere en nan ko waɗɗa ma sadaka hu gotum ko iktuɗa so jonni to yima joddi ɗum ɗo tawa ɗum ɗo a waɗano buy a hetti buy wo a ninsay ko fi honɗum hanno waɗa buy wonon julɓe ɓen ko ni woni ko ninsiroy to dare ɗo tun sewti ɗo joni newata lagandi fendane o waɗike ɗo ñande ɓeere o ɓeero darde tum watta lettere ɗon si tawi impôt on addi ɓeere hakkille mum hino yowi ɗon tun si tawi ɓe artiri surtout si ɓe yiddaninoma lettere ɓe inni ko kamɓe remboursay ma na remboursata ɓe fewn noon pay ko goto jogota ko saabi wata lettere ko an tigui jogoto ñande ɓe o udditete no dato on ɓaɗori haray ñande ɓe compte mum ko hikon consulta si ɓe inni ko janggo hara yiɗa habbori ɗum tigui tigui on wa innaɗo ɗo joni janggo ko dargal hara joni ko julɗo hara ko julɗo anduɗo pellet no golli ko moƴƴi ma innama janggo ko juma hara ko anduɗo valeur juma ko noon habborɗa ma hara hay no ɓuri ɗum ɗon tellement keke nde ñalano hara yiɗa habbinde hara ɗa ndara tum poa tum kon ɗon si ari si jori ton a waɗa kadi joddini kadi haray ko noon kadi yalla ɓeydi e moƴƴinande yewtere tataɓere nden ɓe inni man lam yakun fi ziyadatin fi dinihi fa huwa fi nuqsan wa man kana fi nuqsanin fi dinihi fal mautu khairun lahu min hayati wala tammun ɗum wo kala mo ala e ɓeydade e dina muɗum e nder ñallal wo hara himo ɗuytade e golle makko ɗen wo kala no wonɗo tawe ñande be ñande o ɗuytoto woni ga dina makko fal mautu khairun lahu min hayati ware ko mayde nden ɓuri mo moƴƴande di gurdan jon noon ndaren ɗon miɗo jogii juuɓi 30 ma duuɓi 40 ma 50 ma 60 ma ɗum jogande maga subaka salmina ha mi salminoya geeƴe mi feƴƴa mi waalo ko honɗum mi ɓeydi ka diina am landuɗa ɗum hoorema wo awa sa ɓeydaki hay hunde e nder ñalla ngal e diina ma kan wo pellete anndo aɗo yitike fi honɗum diina kan imano himo waywa bourse on ƴaway tippo wonta stable few darota ko nokku gotum ñande be devise no ƴawi tippi iman ma o ngay ko noon ƴawirta tippo si woni ñallal na subhanallahi wawla na astaghfirullah wawla na ya qur'an woni ko janga na julgol e nelaɗo na sadaka itta na jokkere en ɗan waɗa na hay e hunde e diina a dogi tum fi aduna wo andu a ɗoytiki e diina maka sa waɗirino yontere lewru hitande hay e hunde na aya goto wawɗa jangude mo sellina na aya goto wawɗa firgol na hadis goto woni ko hunjiɗa na hadis goto woni ko anduɗa honɗo firo muɗum na masala goto ka fiqhu anduɗa ñawore muɗum ñallal ngal feƴƴiri non wo fellitu a ɗuytike ka diina ma ɗon ko ñallal gotal si woni yontere a ɓeydi ɗoytade si woni lewru perdi on ɗuuɗi wo oɗo fal mautu khairun lahu min hayati oɗo maygol mangol ɓurma moƴƴande di e wurgol mo beyo hasbiɗon hoore mum ilaka subaka salmina haka wonɗen ɗoni est ce que mi jangi taw suratul kahfi ko ɓuri e fanɗude ko ɓeyni goɗɗo o jango suratul kahfi kala jumare sa jangi kahfi kala jumare allah waɗante annora ha e ndeya jumare arore kadi landi hoore ma taw sa jangi kahfi ilaɗo sallallah alih w sallam no maki sa waɗa juuli e maɓɓe wo aksiru salata alayya wo ɗuɗɗine juulgol e an tentininon jemma juma e ñalorma juma ila salminɗa subaka ila salminɗa geeƴi hanki haka woni ɗo a juuli ene laaɓne laabi 10 a heɓine laabi 100 ka heɓine laabi wulure nelaɗo sa sallam no maki man salla alayya salatan kala juuluɗo e ande wotere pet sallallahu alayhi biha 10 allah juula e mande laabi 100 hay ɗum ɗo a ñanayi hoorema allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim même pas 10 secondes allahumma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim même pas 10 secondes
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد timmari 1 minute goto e nder 24 heures on fof aronki laabi temedere yo Allah juulu e mande laabi wulure anyani dum don hoorema hida dogude tum fi ko a henditota ko ila yawmil qiyamah bawdum don busibbe julbe teddube nelaado sallallahu alaihi wasallam be maki wonu e hoore o aduna wastay harako akodo ma wondo e tajitude laawol saali do joni hida habbi feeji no woni fe rouge a daroto ko daroto hara duudi ha do yo vero hubbu ko 1 minute vero hubba don de da gayda tajitoyde stay ko laawol juutugol ni haray hubbi kadi rouge wo ko ni handa wa irde waduna mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah wadu aduna on ka juude meden hara wadari ka berde meden aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وي يا عبد الله كأي جياد الله أفنيت أمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب ما تدخل به الجنة تقرنا يا برنين وكأي جياد الله wo ayebi ngurdam maɗan fab e ɗaɓɓugol aduna wo himo landima ko honde tuma ɗaɓɓata ko natiroyta kon aljanna goɗɗo si kutimo ɗo joni honɗum nde no euro heɓora euro e dollar haray himo wakkili wodi goto e musidɗo meɗen ɗirritiɗo wondema ko fanɗi o ko fanɗi duuɓi jeɗɗi ma duuɓi jeetati fiwata mi feƴƴintin himo fina dawa ñande ɓe o yimmoto e 5 heures du matin yahugol golle ha hande o wetorade musibbe julbe tedduɓe ko hombo wawi towde ɗo jungo inna duuɓi jeɗɗi ha hande mi ratari subaka kono non o inni wo afnayta umraka fi talabi dunya a yeebi gurdam maɗan kam fop fi ɗaɓɓugol tun aduna famata tatlub ma tudkhilu bihi aljanna ko honde tuma ɗaɓɓoyta konko nadoya e ma aljanna si tawi programme o fof ko ni tu woni yiltodirde ɗum ɗo tun ɗum ɗon tun bimbe kiikeɗe hay tuma nawni sina tuma tawata ɗo wata immade wakkiloto ya ɗaɓɓo e aduna wurira ko wonde tuma non dogata hande kadi fi ko heɓata konko ko nadoyema aljanna o yini ko ayo jiyaɗo Allah wo i'mal ka annaka tamudu gadan o torikima o jeejima gollir wasay ko bimbi mayata si goɗɗo e meɗen jon ɗo o waali ke ɗo azanallah yo Allah on danden o yehi ka labtanoɓe kondanimo ɓeyni tigi tigi on hay hunde men wata on fait rien faire hande kadi yo yaw waalo habbo lajal ngal ka happa kon so ari ɗon ko calculgol ko hombo nyawli fo yobite mbukoy wodu koy ittugo sadaka finama fi sabilillah nawredi ton sadaka to jaari on say fo ko do watte wonon ko ya gollira ni hoore mande wasay ko jango mayata wasay har joni akondanama docteur be nginni amaya woni ko ni handa gollirande filaka ko fi honnum enen do fop kala landado do no anda maye kala landado e meden do kadi anda ko hunde tuma mayata kala landado e meden kadi anda ko leydi honto woni ko mayata kono sen daari alhaali golleji ɗin e tawa en heblaki fi mayde ndelle kadi ko nde aray ko bakhta tan ko e juhal anke nani suka men hino fella selon ko ɓe wowli kon o yehi o golloyi ha o gayni o arti himo jombi sonna makko go sowiɗo o ari o looti ha o gayni o ini o yalto o waɗa sampa o fonta koyɗe seeɗa ka 7 heures maɓɓe ɗo maga karti on ɗon ko ɗon o fotti e malakul maut ɓe fellimo waali o maayi nawniraka hay hunde no iwto e golle no waɗi programme bimbi kadi daway tawata Allah inni hari ko haɗo o feƴƴata ɗo ko ɗum piiji jowino ton ko andi ɗi o ko subhanahu wa ta'ala tawa e muɗum ko honde tuma mayata ko honto mayata ko honɗum woni e nder renga ko honde tuma ndiyan saƴata wala ya'lamul ghaiba illa Allah hay goto ala ando ko wirni sina o wiyeteɗo Allah e wawi tippade ɗo tun joni wona ha kalan sara ɓe men nani dey Abdallah maayi hande kanko julni men juma ɗa ɗum ngalɗine ɗum hana wallahi ngalɗingol goɗɗa ko accident no o maayi lanni fi honno hiɗa habbi Allah yeetaki hay e goto ko honde tuma o mayata sina no heblotono
ko andi ɗum wo ko jonni mo jonni ƴetti liste jonni malakul maut liste mo on jogi on ñande be ñande o ndaray mo be inde muɗen nde laabi joyi ko fande o ko fande nargo ibrahima ma aboubacar ma abdoullahi leero yonari hara dato no windi yeeso ɗon no andiɗa sa yeyi ga commune ɗo hiɗa ƴetti tikke on hiɗa jooɗi waɗa tan no kilñetiri ɓantoɗa ndara sina numéro ma on ko noon malakul mawti sutori goto kala e meɗen ñande be ñande on fonda e laabi kanko himo rentuma ko ɗum himo suti en kono enen en sutakimo joni noon pellet ɗum na ko juhino o maayi o maayi yo allah yaafomo ɗum ɗon ko noon hikkata ɗon hande kadi wa akhira musidɓe julɓe tedduɓe o inni ko ayi musidɓe julɗo tedduɗo wala tajma al mala ka annaka mukhalladun abada o toriki en o jeeji en wata en moɓiri jawdi wastay ko en luttay ɓe hoore o aduna jawdi ni no moƴƴi ha kono sindi heɓi ke ƴettudi investissa waɗandi ka moƴƴi ko tawoyta ko jango a anda sa acci jawdi ɗo dolle dolle ɓawo ma sina ko ɓeygure piira lanke e ɓawo ma hasiboore mayri tawoyoma ka ɗoɓru ma lettireɗa saabu muɗum ko a yangino ɗaɓɓi jawdi ndin hara kandi waɗaka e ko moƴƴi ɓawo maka ƴettudi waɗaka anduɗa pellet ɗum ɗo nafoyti enen ɗo foppo hiɗen andi hiɗen gomɗin ɓurna ɗon ɓe maki sallllahu alayhi wa sallam en fof sen daroyke dargal teppere nde a tawtata nde yesina tuma mo be men heeɓi lande nayyi ɗeɗo a jabotoɗi si feƴƴa gurdam maɗam fof ene koye hoore honɗum ɗe feƴƴi fewndo sa landike hoore ma joni miɗo mari 40 ma 50 simi maayi hande ɗo joni ko honɗum mi accani diina allah kan e julɓe allah ɓen koɓe naftora ɓawo landoɗa ɗum hoore ma si tawi ala wakkilo waɗa kisa allah landoytoma kadi cukala yagal fewndo ka wonɗa ɗon suka o suka tawata ko immayɗa wo hiɗa wawi hay gañoma hino yiɗuma fewndo ɗon fewndo suka yagal ma ngal ko honɗum wawɗa wadde ko honɗum wallitiɗa mawɓe ɓen ko honɗum wallitiɗa diina kan ko honɗum wallitiɗa l'islam ko honɗum an kadi battinɗa nder société on communauté on hara ɗum ɗon ɓe wullirde ɗum ɗon si a maayi landi ɗum hoorema kon to andir toon payi kon fuɗɗike drapude kaka ko fuɗɗoto wadde fembagol ɗo taw ko fembi woto par ce que hakkille makko ɗen ko ɗon yaari si yehi ko ɓornagol conci ko ɓorni wo hakkille ɗen ko ɗon yaari tawi hande kadi hay tumba wata joga daragol dow ko yoma yahu ley aray oɗo l'islam hato jinayoɗo no hani suka ndaare paykum adi ko wonde premier ambassadeur de l'islam ko 14 ans o jogino Mus'ab bun Umayr radiyallahu anhu nelaɗo ƴetti confiance l'islam foppo jonni paykum markum 14 ans yo iwu makka o yaha madina o remplace o ya nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hatuma nde ɓe hewti paykum kon duuɓi 14 14 ans ndaren fewn ɗo ɓe 14 ans fewn ɗo no gasa woɓɓe ɓe accidar taw hay bibre o yargol taw oɗo noon nelaɗo ƴetti l'islam yahu par ce que ɓe andi ko honɗum woni ka hoore kon ɓe andi ambition makko on ko honɗum woni faale makko en toro allah yo allah waɗu fayɓe meɗen min sifa ɓeɗo hara ko ɗum ɗo wonta bit on kamɓe kadi hara na fayɓe seerayɓe ɗum mawɓe muɗum ɗo fi CPS ɗo ma droit e devoir an ɗo no hulɓini no yurmi so nani éco ji ɗi men jallan landeteɓe ɗo lande ɗen en tawa tigi yo allah ɓeydu en fewnande fayɓe meɗen ɓen en heeɓi ɗo gurdam fotuɗan kuran no woodi ndiyan no woodi sécurité no woodi cellal no woodi ñameteji no woodi jaranji no woodi ɓornateji no woodi kono miɗo tori allah yo allah dandu en tawde hara ko ɗon tu woni ko hatti sabu no hino hulɓini na ɗum payi kon ko hanno si mawɗo ma yehi ha hewti certain âge duuɓi gono ton ko innugol baba hays ɗo golde accire ni toole wonon ka suudu kala ko falɗon lande wallahi haray ɗo a heeɓi fuɗɗiki heɓude fruit on al waladu yanfa ɓiɗɗo ko nafay ɗum gonne ko adna ga wa fil qabri kadi ko honɗum ko yasfa ka nder qabru kadi o wonande sabu kay ko ɓanti darajaji maɗi o tefanoyoma yawmal qiyama baba toole ɗo kala base wi labagi kesi yaltugi ƴetta ya jino baɓe ɓorne ɗum ɗo accire ni kunɗa ko hiɗɗi ɗi wallahi ɗum no wallina ɓernde ɗo haray nafa ko jiiɗa ko yaltiti accire ni hande kadi mi sendi on waɗugol transport en commun e hino ɗo otowal inchallah ɗo ɗum ɗo ƴetteɗo kala ko falɗo senade coggu essence on haray hino ɗo sina ɗum mi ƴettani on chauffeur o yiyay noon ɗo mi darnira ɗon hutba an on 30 yoni yaafo ɗon enen wonɓe e dogande mawɓe muɗum ɓen yaafo ɗo mi anda hay goto koko woni e wadde mi ƴettay ɗo 4 wi mollagi mi tippoɗo e maggi ka meɗen komi jindira kaaƴe no woodi mi jindida e maggi ɗon siko madan on menen siko yumma an menen siko baba e menen ɓe gurnen fof ɗon
Nyande mi fokiti wo mi yatangi mi soka e garage ma mi halfino ya nokkugo ngi yaltiti wo kadi nyande wadi onno nyande mi yiltiti ton kadi siko yumma yo be seppuno be seppirayno siko baba en yo be seppuno be seppirayno siko sonnajo an siko faybe an siko bappa siko kawo siko babe mawdo hande kay be seppuno be seppirayno musibbe julbe tedduɓe kalkiliɗo moƴƴa yummama wonɓe sabu ha heɓɗa ɗo ha wodeɗa e wadna ha heɓuɗa jewdi heɓuɗa teddugal heɓuɗa jaahu heɓuɗa kala ko heɓuɗa ɓe ƴawri e ottowal ngal won so tawi hiɗa ton ko hananama ko accugol ngi ɗo ƴattoya soferjo adda en a wonɗo mi yoɓete chaque mois ka nenan fokkiti o ka ɓuuri 100 métre wo ko a tumbuɓe ɗo ɓe yaha ɓe jooɗo ɓe ɓorno disare ha moƴƴa ɓe waɗa base ɓi moƴƴi ha ɓe jooɗo ɗon ɓe ɓaaro huɓɓina clim hum ɓuuɓu ko ha ga naɓa ɓe artira ɓe hara on non golle makko o ko waɗgol ɗum ɗon wallahi hare anga barki Allah udditante arsike ma on nga ɓuri ko joginoɗa ko kono sa soki ngal hara soki arsike ma on yo Allah dande en ɗum allahumma la tufarrig hadha al-jam' illa bi zambi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbali mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma allahumma la taj'al fina wala ma'na wala min bayna shaqiyya wala matruda wala mahruma kala marɗo ande yo Allah ittammo kala nawndo yo Allah on sellimo kala nawniraɗo yo Allah sellinamo yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓen fop kala fatiɓe ɓen luttuɓe yo Allah ɓoyndu en e maɓɓe mi toriki Allah yo Allah waɗu barki e o nokku yo Allah waɗu barki ene no moɓoɗen ɗoni yo Allah moɓiro e rika aljanna makko wondude e yaafede marɓe kaydiji ɓe yo Allah on nafirɓe ɗi kala mo jogaki kaydi yo Allah okkormo kaydi wondude nafa e barki fayɓe men ɓen fewɓe ɓen fop yo Allah tabintinɓe kala mo feewa yo Allah fewnanmo fayɓe makko ɓen yo Allah waɗu fayɓe men ɓen hunjiɓe qur'ana e sunna yo Allah waɗu ɓe ɗoftiɓe nene e baba kala marɗo ɓiɗɗo yo Allah on ɓeydanmo kala mo jogaki zuro yo Allah okkormo ko woni waɗa barki yo Allah dandi en ala e wawata e joguede yo Allah ittan en toñe ɗen e soñña on ka leydi meɗen lagine yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗure lamatire fewni nunɗude hulore Allah yo Allah dandi en ala e wawata e joguede en ari ɗaɓɓugol arsikeji meɗen yo Allah okkore en ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki yo Allah hewtinto en ka meɗe wondude e kuntal haaji yo Allah okku en battane moƴƴo yo Allah okku en hawka en aljanna yo Allah dandi en hawdanda yiide jahannama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana